Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Matenda amaiduvu ga Allah tumusaba nga tumwegayirira eise ebyengera okusaasira emirembe w'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah atukuba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tulina ekyokuboneraku ekikasinze kuba kya bbeeyi ng'ekyokuboneraku ekyo kiri ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabi aba atya ekyokuboneraku eri abantu twena. Nabi aba atya ekyokuboneraku eri abantu abasigaliire. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okuba ekyokuboneraku, Nabi Muhammad yali ku omusomi, Nabi Muhammad yali ku omusomesa. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kusoma kwe ne mu kusomesa kwe yayegeresa atya abantu. Allah atukuba nti allamahu shadidul quwa. Eyasomesa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali nga muzibu atenga w'amaanyi Jibrilu alayhi salam. Era lesoni yasooka yamuniga embirizi dabitangana mu kusoma kwe yali alisoma. Ay Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tiyetamwaku kusoma. Kana harisan ala al-ilm, yali nga alulunkana ino okuba nga afuna ilimu. Jibrilu yedda yamukoba iqra asoma nga ine byamukoba okusoma ngezira kyedi kyasoma yamuniga paka embirizi bwe debitamu. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali nga tiyasomanga tasobola kusoma biwandiike, ate nga nimwene tasobola kuwandiika nga akyalina okola neki nga buli Jibrilu kyemusomesa alina kukita ku mutwe. Buli Jibrilu kyemusomesa alina kukigema. Era Jibrilu yeisanga obubaka nga Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam atambuza olulimi lwe speed okuboneka nti agema mangu ebyo Jibrilu byeri musomesa. Kyova Allah amukoba nti la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Owange iwe nabbi olulimi tolutambuza speed tofaayo byona byoli somesebwa ojja kubanga obigema. Era Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okululunkana ko yalina ko kuyirimu okufaayo ino n'okugumiikiriza ko yalina ko nga Jibrilu emusomesa yabanga abe kyokubonera kuje tuli twena okuba n'obugumiikiriza mu kusoma kwe tusoma n'okuba n'obugumiikiriza mu kunoonya irimu n'okwetanira ino kunoonya okutegeera. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali tiyasoma nga tasobola kuwandiika nga nibye bamuwandikire tasobola abisoma. Aisha wadino naava ku buli muntu PhD dalina naava ku buli muntu irimu yalina eyali tasobola kusoma. Oluvannyuma olw'okusoma kwe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaba ku omusomesa mu bwegeresa bwe ng'asomesa yayegeresa atya be yali asomesa. Ye yagemagananga atya yali nabukwata mpola ki n'abantu be yali asomesa. Lumu eri omusaada mulala yeida eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi yeida mu musigiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yatuka mu musigiti yaje yafuka mu musigiti. Basahaba basituka baje bamubede bamufulumye. Nabi akati be la tuzirimuhu. Mutambulemesa muleka afuka amale. Musaada yaje yafuka olwamala okufuka Nabi yalagira basahaba mulete amadi baleta amadi banazaawo. Oluvannyuma yeino n'omusaada amukanti wange omusaada omusigiti guno tigwazimbibwa lwa kufukibwamu gwazimbibwa lwa kutiramu Allah kusomera mu Qur'ani kusaliramu na okuweramu ibada so tigwakufukamu. So Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu kusomesa kwe yaba n'obukwata mpola mpuliriza woba niwe nga kituuse ku masjidi yo kikyokola. So mbakubiriza okuba n'abantu abenda ino okusoma n'ababa n'obukwata mpola mu kusomesa okugumiikiriza kwebyo abasomi byo babanga babakosiisa nabyo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.